Najbolji model zarade od YouTube-a u 2026. nije od pregleda. Zapravo je to najgori mogući način monetizacije YouTube kanala. U prosjeku YouTube zarada od 1.000.000 pregleda iznosi samo 1.000 eura. A da bi video dobio 1.000.000 pregleda, treba ti brdo subscribera ili viralni moment, što je iz godine u godinu sve teže postići. Koji je onda najbolji model zarade od YouTube-a u 2026. godine? Ja sam lično sa malo više od 10.000 subscribera zaradio preko 600.000 eura za 3 godine. Samo zato što sam se fokusirao na model zarade koji i ti možeš koristiti, a koji će u 2026. godini biti još isplativiji. Ako imaš YouTube kanal i želiš zarađivati više, ili još nemaš YouTube kanal i pitaš se da li ga vrijedi pokrenuti, onda ćeš do kraja ovog videa saznati koji model zarade tebi može donijeti najveću zaradu. Informacije u ovom videu koji ću podijeliti s tobom su meni promijenile život, a ja sam za njih platio $12.000. Kada sam 2020. pokrenuo svoj prvi YouTube kanal, nisam znao da su broj pregleda i broj subscribera totalno nebitni. Moja sreća je bila što mi nije bio cilj da skupim milijone pregleda ili subscribera, već sam htio da prenesem znanje koje sam stekao baveći se preko 20 godina određenom oblasti. Videi na mom prvom YouTube kanalu imaju samo par hiljada pregleda u prosjeku. Ali sve i jedan video mi svaki mjesec donosi odličnu pasivnu zaradu. Taj kanal je na našem jeziku, a sličan uspjeh sam ostvario sa engleskim kanalom na istu temu. Danas znam da nisam jedini kojem je to pošlo za rukom i da drugi mali YouTuberi širom svijeta zarađuju mnogo više od mene, čak sa još manje pregleda i subscribera. Zato sam siguran da i ti to možeš. Predstavit ću ti sve modele zarade od YouTube-a jedan po jedan. Kao što već znaš, YouTube zarada od pregleda iznosi u prosjeku 1.000 eura. Po 1.000.000 pregleda. Koliko će tačno izostati zarada, zavisi najviše od teme videa, to jest koliko i kakvih oglasa će YouTube prikazati dok publika gleda tvoj video. Što je duži video, YouTube ima više mogućnosti da prikaže adekvatne reklame. A ako publika ima YouTube Premium, ti ćeš dobiti djelić zarade od njihove pretplate. Trenutno najveći YouTube kanal na svijetu ima u prosjeku 150 miliona pregleda. To je kanal YouTube legende Mr. Beasta. Međutim, ni on se ne oslanja na zaradu od pregleda. Od pregleda zarađuju uglavnom muzičari kroz muzičke spotove, kanale sa dječjim sadržajem, kao i neki podcast formati, pa čak i neki informativni kanali koji ne prikazuju svoje lice, takozvani faceless kanale. Međutim, jako je teško postići milijone pregleda po videu i mnogi YouTuberi koji imaju milion i više pretplatnika su beskućnici. I'm broke right now. You know, obviously when people see that you have millions of followers, they assume that you're a millionaire. But in reality, only few people with 1 million followers actually have that kind of money. Većina YouTubera koji ganjaju preglede brzo pregore i odustanu jer su pod konstantnim pritiskom da izbace novi video koji će dosegnuti istu ili veću popularnost. Na primjer, bosanski YouTuber Omča, koji ima ukupno malo više od 2 milijarde pregleda i sa 3,5 miliona subscribera je zaradio otprilike 2 miliona eura za 10 godina, što čini prosječnu godišnju zaradu od 200.000 eura. Ok, međutim, on u prosjeku izbacuje samo jedan video mjesečno, koji za godinu dana u prosjeku skupi 1 milion pregleda, što znači da trenutno zarađuje 1.000 eura mjesečno po novom videu. I sve mu je teže isplivati u rastućoj ponudi dječjeg sadržaja. Problem sa zaradom od pregleda je što za izradu videa sa milionskim pregledima treba mnogo vremena i često su troškovi izrade videa jako visoki, tako da je zarada na kraju mala.
Međutim, ko upotrijebi sljedeću metodu zarade, može zaraditi dosta više i sa dosta manje pregleda. Mnogi YouTuberi preporučuju proizvode u svojim videama koje publika može kupiti preko specijalnog linka, QR koda ili koristeći kupone. Za svaku prodaju ti YouTuberi zarade proviziju. To često vidimo na tehničkim ili modnim YouTube kanalima gdje YouTuberi otpakuju i testiraju određene uređaje ili kozmetičke proizvode, pa preporuče njihovu kupovinu. Oni onda za svaku kupovinu dobiju 3 do 5% provizije u prosjeku. Na taj način, pored zarade od pregleda, imaju dodatnu zaradu. U osnovi ideja nije loša, ali te provizije nisu stabilne i što je video stariji, manja je mogućnost da su spomenuti proizvodi aktuelni i tako s vremenom pada zarada od affiliate marketinga. Praćenje zarade od affiliate marketinga je tehnički komplikovano i često nepouzdano, zato koriste individualizirane kupon kodove da je lakše pratiti prodaje koje dođu preko njih. Zarade putem affiliate marketinga nisu velike i nepredvidive su, zato je sljedeći metod zarade mnogo bolji i pouzdaniji model zarade, a to su sponzorstva. Njih posebno često viđamo u raznim podcast formatima, ali i na YouTube kanalima zabavnog karaktera. Ko još nije vidio reklamu za neki VPN usred YouTube videa? Takve reklame ne kontroliše YouTube, nego YouTube reklame ugradi direktno u video, najčešće nervirajući publiku jer prekida video i vrlo rijetko gledaoce uopće zanima reklamirani proizvod. Izuzetaka uvijek ima, ali su rijetke. To se dešava jer sponzori ciljaju široku publiku i nude solidnu zaradu za YouTubere. Spomenuti VPN servisi nerijetko plate 5 do 30.000 eura po ugrađenoj reklami. Cijena se određuje u ovisnosti od toga koliko u prosjeku neki kanal ima pregleda po videu. Postoje čak agencije i platforme koje povezuju YouTubere sa takvim sponzorima, ali najčešće se sponzori sami jave i raspituju za uslove oglašavanja. Gamerski kanali najlakše dobiju sponzore, pogotovo oni kanali koji imaju veliku publiku na Twitchu, pa snimke sa Twitch live-ova postave dodatno na YouTube. To je definitivno mnogo bolji način monetizacije YouTube videa, ali video mora biti označen kao sponzorski, što može, ali ne mora imati negativan utjecaj na YouTube algoritam zbog često preskakanja takvih reklama. Za 2026. godinu YouTube je najavio svoj program za sponzorstva, gdje će YouTuberi moći odrediti dio u videu gdje sponzori mogu umetnuti svoje reklame. Tako će video moći da serviraju najnovije reklame na svim videama bez da ih moraju ponovo rezati. Međutim, mnogi nikada ne dobiju ponudu od sponzora, a oni koji imaju sponzore stalno moraju strahovati da li će sponzor produžiti ugovor, a to samo zavisi od toga koliko je reklama sponzoru zapravo isplativa. Što češće publika vidi istu reklamu, neovisno od toga koliko je dobro plasirana, gledaoci su sve otporniji na nju. Pa je tako s vremenom skoro neminovno da sponzori odustanu, pogotovo kada se ta reklama ne poklapa najbolje sa interesima publike. Tako se publika sve više nervira što mora premotavati reklame tokom gledanja, a to u kombinaciji sa reklamama koje YouTube sve češće prikazuje onima koji nemaju YouTube Premium dovodi do frustracija. Zato mnogi YouTuberi se odluče da koriste sljedeću metodu zarade. YouTube nudi mogućnost da kreiraš svoju zajednicu na YouTubeu i članovima nudiš ekskluzivan sadržaj ili privilegiju da ga prvi pogledaju, kao i mogućnost da komentarišu u drugoj boji ili imaju ekskluzivni pristup emojima, što je posebno popularno tokom live-ova. To je također i mogućnost da postave pitanje ili ostave komentar koji se pojavi automatski na videu, kao i mogućnost da ostave takozvani super thanks koji služi kao donacija YouTuberu. Međutim, negativna strana toga jeste da od svega toga YouTube uzima u prosjeku pola zarade sebi. Zato mnogi YouTuberi pored YouTubea imaju zajednicu na platformama kao što je to Patreon ili ti ga Patreon.
Tamo imaju iste mogućnosti kao na YouTube-u, to jest mogu dobiti ekskluzivni sadržaj i prvi gledat isti za neki iznos mjesečnog članstva. Često vidimo na kraju videa je spisak patronaša koji podržavaju taj YouTube kanal, što je isto jedna od prednosti koje YouTuberi nude svojim članovima. Neki YouTuberi čak grade zajednicu na platformama kao što je Skool, a to su uglavnom edukacijski kanali koji preko Skoola onda nude neki vid edukacije i podrške za tu edukaciju. Od predstavljenih modela zarade ova je definitivno najbolji, jer su pretplate na Skoolu dosta veće nego na Patreonu i nude neki vid sigurnosti, jer su u pitanju mjesečne pretplate. Međutim, sve više korisnika izbjegava pretplate, zato sljedeći model zarade je često još atraktivniji. YouTuberi koji su izgradili zajednice i imaju vjerne gledatelje su postigli ono o čemu mnogi sanjaju, a to je da su se povezali sa svojom publikom. Njihova publika jedva čeka da izađe novi video. To su pravi fanovi, a pravi fanovi će rado podržati svog omiljenog YouTubera. Tako što kupe proizvode kao što su majice, kačketi ili šolje sa logotipom kanala ili nekom internom šalom koju razumiju samo fanovi. Na taj način se stvara win-win situacija. Publika dobija proizvod koji želi, a YouTuber zaradi često više od 60% cijene koji fanovi plate za takve proizvode. Međutim, broj fanova koji zaista na kraju kupe nešto je procentualno dosta manji nego broj subscribera. Pogotovo ako publika nema kreditnu karticu ili mora koristiti karticu od roditelja. Iako ne zahtijeva veliku publiku, ovaj model zarade je također nepredvidiv. Zato napredni YouTuberi koriste sljedeću metodu da više i sigurnije zarade. Često YouTuberi imaju ideju za neki proizvod, kao na primjer svoju društvenu igru, i onda pokrenu takozvane crowdfunding kampanje preko platformi kao Kickstarter ili jednostavno pokrenu kampanju da publika skupi lovu za nešto što će koristiti u svojim videima, kao na primjer kamp kućicu, foto ili video kameru i tako dalje. Ukoliko se skupi ciljani iznos, publika kao nagradu dobije onda primjere toga što se pravi, kao na primjer društvenu igru, ili direktno utiču svojom donacijom na sadržaj videa, pa YouTuber na primjer kupi tu kamp kućicu i snima sadržaj koristeći to što je kupio donacija. Nažalost, crowdfunding kampanje često ne uspiju, jer se publici ne sviđa proizvod koji će dobiti ili ideja da njihov omiljeni YouTuber snima video koristeći taj proizvod. Sve navedene metode zarade su izuzetno slabe u poređenju sa sljedećom metodom koja nema preduslov da vide na kanali imaju mnogo pregleda niti da imaju veliki broj fanova. Ukoliko YouTuber ima neki vid edukacionog kanala, na primjer o učenju stranog jezika, sviranju muzičkih instrumenata ili podučavanju o bilo čemu drugom, može ponuditi neki oblik savjetovanja. Bilo to grupno ili pojedinačno savjetovanje, YouTuber može ponuditi da se bukira termin s njim, tokom kojeg će podijeliti korisne savjete ili pomoći da se riješi određeni problem. To odlično funkcioniše jer se publika kroz YouTube kanal uvjerila u stručnost YouTubera i želi podršku ili pomoć. Mnogi su zato spremni platiti i to u ovom slučaju unaprijed. Što je vještina korisnija, to YouTuber može više naplatiti po satu. Pa tako nerijetko za 1 na 1 savjetovanje naplate 20, 50, 100, 500 eura ili čak mnogo više za sat vremena. Jedini izazov predstavlja to što YouTuberov dan također ima samo 24 sata ili kako se moderno kaže, to nije skalabilno. Zato često počnu nuditi grupno savjetovanje, ali i ono ima isto ograničenje. Međutim, sljedeći metod zarade od YouTube-a je itekako skalabilan. Nudi mnogo veće mogućnosti zarade te također ne zahtijeva brdo pregleda i subscribera. Najveći YouTuber na svijetu, MrBeast, prodaje svoje igračke i čokolade jer njegova publika su većinom djeca. Međutim, zarada od fizičkih proizvoda nije velika.
Zato je potrebna velika publika i mnogo rada i truda da se kreira sopstveni fizički proizvod. Nasuprot fizičkih proizvoda, digitalni proizvodi nude mnogo veću zaradu, jer za njihovu zaradu je često samo potrebno uložiti vrijeme i imati određeno predznanje iz neke oblasti. To može biti uputstvo za bilo šta, zbirka recepata, checklista ili bilo šta što se može zapakovati kao PDF. To je najčešće znanje koje YouTuber posjeduje i u čemu priča na svom kanalu. Zapakovano u koristan digitalni proizvod. Takvi digitalni proizvodi često imaju nisku prodajnu cijenu, najčešće manje od 50 eura. A skoro cijeli iznos od prodajne cijene ostaje YouTuberu. Ako je digitalni proizvod izuzetno kvalitetan i koristan, veliki broj gledalaca će ga kupiti. Što je najbolje, digitalni proizvodi često ne zastarijevaju. Pa ukoliko neko otkrije određen YouTube video godinama kasnije vidi ponudu za digitalni proizvod, često se odluči da isti kupi. Napredna verzija digitalnog proizvoda su kursevi. To može biti kurs za neki muzički instrument, digitalni marketing, dating, programiranje, knjigovodstvo ili bilo koju oblast u kojoj kurs ima smisla. Taj vid monetiziranja YouTube kanala je najbolji model zarade od YouTube-a. Princip je jednostavan. YouTuber zna nešto što publika želi naučiti. I pošto je izgradio povjerenje kroz svoje videe i dokazao svoju stručnost ili sposobnost, publika će sama od sebe tražiti neki vid dublje edukacije. Tako u prosjeku sa 10.000 pregleda edukacijni YouTuber može prodati 200 kurseva. Najjeftiniji kursevi koštaju 100 eura, pa sa 10.000 pregleda edukacijni YouTuber zaradi minimalno 20.000 eura. Često kursevi koštaju 200, 500 pa čak i par hiljada eura u ovisnosti od tematike. Lično poznajem na stotine takvih YouTubera koji su zaradili mnogo više od mene na taj način. Najbolje kod ovog modela zarade od YouTube-a je da svaki video, neovisno od toga koliko je star, može donositi prodaje svaki mjesec. Što znači da svaki novi video ima potencijal da poveća mjesečnu zaradu. Dok drugi plaćaju oglase na Googleu, Facebooku, Instagramu, TikToku ili LinkedInu da prodaju svoje kurseve, edukatorima YouTube može besplatno prodavati kurseve. Naravno ako znaju kako. Sada znaš koji model zarade na YouTube je najbolji za tvoj YouTube kanal i da li ti se isplati pokrenuti YouTube kanal ako ga još nemaš. Više primjera domaćih i stranih malih YouTube kanala koji zarađuju 10.000, 100.000 ili čak preko 1.000.000 eura mjesečno možeš pogledati u sljedećem videu. Koji od ovih YouTube modela zarade se tebi najviše sviđa? Napiši svoje mišljenje u komentarima.